Karam domaritum Penang kabi YouTubers tum nangkarju bang dopik channel YouTube channel koson si monetize nang po labang solam the comments long thek long pic an lapen po hilong pic monetize alam na ajuje aprang si nanglitum channel 1000 subscriber lapen ke 4000 watch hours pa playing datha la playing play putang nanglitum channel nanglitum YouTube channel monetize un a Lasi pini labang so video lagi nanglitum nang kacuning ri alam mate important na video si nanglitum hanang thanpon po YouTube monetize aputhak Lasi labang so video lagi important pic pena joksi kabi YouTubers tum an nanglitum skip kipin masap so ta papa pipin pele nanglitum lang pono nang te video le pangcheng gonang how to monetize YouTube channel 1000 subscriber lapen ke 4000 watch hours jong si playing lo protang te nanglitum YouTube channel monetize unpo lasu monetize Phan YT studio apps long petame bonta Chrome browser long pesi ki meji jasimet ke Lasi nanglitum search nang po studio.youtube.com Ladak search lo petang te login nang po anke nanglitum long naklang po monetize aputhak nilidak screen recording pipon dat po login der lo petang te nanglitum long lason ya nang klang po anke nanglitum long lason nang klang lo petang te nanglitum last second box doji hadak an pudo ladak lahan lo on ladak nanglitum beardam nang po anke nanglitum long hadak technology apply now ladak apply now long si nanglitum beardam tunang po anke lahan lo anke monetize nangji adim bangke YouTube channel monetize nangji aputhak 3 step anke claim nangji do first step lake review based term po lapen second step labangke sign up for AdSense for YouTube po lapen ke third step labangke get review lasi aprang si lake step 1 si claim nang po review based term po lasi ladak start long beardam nang po Lasi labang so review based term lake government allows lapen ke YouTube partner program mate ako community guidelines laha anta ne arju po follow po lake nang tum lamchak kachipilo promise kachipilo YouTube tum Phan lasi la pohilap ji prutang te ding pic lasi nang tum last ha aber an ing doramon anke hala dag nang tum tek polong ji I accept the terms pudo labang so I accept the terms long asap so a box so doji ladang nang tum tik dam nang po anke hala dag aku puthot accept terms pudo tuji lasila danan tu aku puthot tikdam tunang po anu te aku kichok tulong ke accept term long jose nang tum bel elo putang te step 1 ke chok elo tang elo nan tum long puthot hadak nang klang ji dan po ame clear pens ke tok ji lasi next puthot step 2 bang po sign up for AdSense for YouTube lasi bel be aprang labang so alam iritum kadok beda chithan ponsna Penang kabi YouTube channel josi impu elo prutang te koson si Google AdSense ki create po kang pupo punong karjo tumdo lapen ke Penang anatum YouTube channel monetize ti aprang si Google along Google AdSense pucho search dam pen account ka create dam tung semedo si Google AdSense laki lapusan kali lasi step 2 claim tunang nang tum dadak start long berdam tunang po anke ladak mali phana arjuji do you have an existing AdSense po lasi ladak bangke nang tum angbong along no I don't have an existing account no sinang tum beardam nang po anke puthot ladak bang thuji continue long beardel lo putang te next lapuson lang thupo AdSense for YouTube lasi anke ladak your channel pudo lasi labangke nalitum a YouTube channel a link lo laki haladak automatically YouTube tumese dak padupon ko lo anke next lake your buying country lasi ladak bangke ilitum kidu a country lo India mate nali Pakistan se duplete Pakistan se dak pinang po lasi lanon itu mangke India se pinang po Lasi aku puthot terms and condition bang thupo lasi non ke I have read and accept the agreement long sinang tum hadak beardam po anki ako ladak set up account pudo ladak samay ako nang tum beardam tunang po thot next laki ladak customer information po bang po lasi Kecheng si laki ladak account type pudo lasi ladak bang ke nang tum individual bang sinang tum take dam nang po ladak individual bang si panang po labang so non channel monetize bom laki nong a vlogs po ay YouTube channel Lasi next bang po name and address lasi name long bangke nong irong pipu siladak tok po lasi ako ladak address line 1 napan ke address line 2 budo lasi address line 1 long bangke nalitum area men lechi tok no example chukihla rongmongkhat kolomati daithor lopson napan ke address line 2 long bangke nalitum arong amen nongson pilo lendo grompi arong sathi tok bi arong lopson lasi next puthot bang tupola ke city Litum dipu ke lake town lang pos tambel dak city long nang tum dipu le tong lapen ke aku puthot bang po postal code lasi postal code long bang ke nalitum area apin code le nalitum chipi pono las next bang tupo lake state lake kadok beda chinilo Assam sorry Assam lo puchot kali nili chinalong Meghalaya karbi latum samena kilang nundo lasi latum ke nalitum phone number ke silong lo posi nalitum ke silong si chipi nang po
Lasi next bang tupo lake phone number. Bonta ladak optional pusido. Lasi latum optional po aman kena latum pipidet sta tangkilo. Lasi next submit dam nang po. An submit der lo putang te step 2 bang submit tang alo. An ke in progress pucik lang po hada. La tanggal putang te step 3 lake get review. To get review lake YouTube tum si nali channel Phan lang pipo. Nali channel monetize unma ema. Mate reuse dokok putang te monetize lolo reuse content pusik lang hampo. Abang so review lake nali channel jong si mesian putang te 1 day spend tang daji. Ponta sub problems do putang te 2-3 days an enam daji. Monetize jong si approve lo putang te puthot laso nanglitum long nangklang thupo. Congratulations nong vlogs. You are now a YouTube partner. Abang so channel ahem pu lake nong vlogs bina posi non alang sabe congratulations pedang nangklang lo YouTube partner tum accept alo monetize chok alo. Lasi YouTube channel monetize aputhak Penang antum nangkarju tum do. Lasi abang so video kenang tum hasina panong pilo. Lasi pinia video ke. Lapon si kang ton polos. See you in next video. Thank you so much. Bye bye. Kadam.